Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko agiye gukomeza gahunda ya ONU yo kohereza inzego z'umutekano mu butumwa muri Haiti. Ruto yavuze ko icyemezo cy'urukiko rwaho gitamamira iyi gahunda cyari cyasobanuwe nabi. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International ku rutonde rwayo ruheruka yashyize Maroc ku mwanya wa 97 mu bihugu 180 mu kurwanya ruswa, ikibazo gifatwa nk'akaga ku gihugu. Mu gihe Tunisia ihanganye n'ikibazo cy'ubukungu, ubuvuzi bwaho bwo buratera imbere ku buryo ubuyobozi bwaho bushaka kwagura uru rwego. Buri mwaka igihugu cyakira abarwayi bagera kuri miliyoni 2 bajya kwivuzayo baturutse hanze. Agace k'umujyi muto wa Pringrobe muri Afurika y'Epfo kibasiwe n'umuriro, biba ngombwa ko hakoreshwa akajugujugu mu kuzimya. Umuturage wafashe amashusho yerekanye iyo ndege imena amazi umuriro uza gucogora. John Sika, umugabo w'imyaka 51 utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zimbabwe warumaze umwaka n'igice afunze, yarekuwe. Uyu mugabo yari afungiye kuba nenga leta, ariko urukiko rwamukureho igihano.